Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to eat small fish curry with Manipuri dish iromba and spicily and fried fish. Mayambu ibokno na kulamjari ano tada ngasidi nga masasajak ke mayam review mayam painana jendrem iromani jendrem ga alu ga iromani mayam review duga sida nga moy maja lai jare sikna bagi yenam lai jare mayam jenam ni chadri muang sida lai khajik tang dadok sege iromani tajarage jendrem iromani lai thagi belo erwani na mayam ising ji kappa kauram na lai thagi belo erwani na mayam aisa ba ujar ge mayam sida se turen gi nga tong mani nga masa se turen gi nga ni alma sakom siti mayam alma sakom siti isinaw mayam ini se wow.